Ang laki din! Ang laki din! Maria, pangasim ka day. Umay ka itong sa badaw. Urayan ka When ka di, honey, my love, so sweet. Umayak mo umay. Anya kalakit din. Ayan. Ay, madanagan ngamin. Kamangan numalipatam. Saan? Si kakit di man. O ala, agawid ako na. Numarabyan ako unay. Amangan ngamin numakadlaw dagiti kabalay ko. Ay, sige, hanay. Agan-anad ka When honey, kastamad kan ka. Agan-anad ka dito Ay. Bye-bye! Ina ko. Bye-bye. I love you. Maria? Ay na. Ay, una yan. Kunak laki din walalya. Imalaldawan kunak kumakay. Ay, unay nakigtuta ka. Ay, Anya, ay unay kan dino. Kunamit lano asino akapintasan ni bakit mo mat. Ay na, naalalas topay ni bakit mo ngam iti siya. ha? Ay, nagadumitin nga yung bagam. Tiko nak, nakigtutak lang iti langam. Anya ko mati makapakigtot iti langak ha. Nagposkol mga amin dahil lipstick mo. Kan limampasin di tamatam ti eyeliner mo. Anya, di ko namkit di. Umapal ka laang. Gaputa saan mo makita ni bakit mo nga ag lipstick. Ken agusar iti eyeliner. Anya? Ala, aglisi ka iti dalan ko. Salbag ka. Awan pa'y nasayaat nga ibagam. Anya, kasta timbagan dinukin ka. Un mare, hay, kunamlan asino akapintasan ni bakit na. Di na pala imbaga no umapal iti lipstick ko ta ikak. Uno saan, eyeliner no iso. Sakman nga roti ikam. Amok nga ado ti kwartam. Ngamin, amok ka naggapu ka manan ija ayan ni Honey Loves mo. Hay! Si kaabak na, tangiwat mo. Amangan no addam ka nga, si kakit din. Sorry. Ang ampod no, naggapu ka ija ayan ni lumakay as sugar daddy. Wan, ngam pangaasim ko di amare. Di mo ibagbaga iti sabani. Ay, danga. Sarda nga manday tangar aramiden. Ang mga numaamuan ti asawam. Ay na, Diyos ko. Ay, day takit nagsayit-sayit ti aramiden. Danda ni manin malpas ti tawen. Di ka pa'y nagbaliw. Anya? Naggapumanan ni Maria ija ayan tilakay asuki na? Wan kumari. Isumatin ako na itay nasabat ko. Muna yan ni Maria. Talagang sakit ana ito lang nantikas day nga ugali na. Wan nga rod. Sana mapnak nila kayo na. Ay, awanan ba'y na babae? Jack ngamin maranranaan kat. Baga ako ma. Ay na, kasano amara na kat tunggal awan iji balayda, mapan iji ili. Mapan iji ayan tila kay akasinsin nayat na. Pahiman. Maranaak na dayjay ungtak. Untam, barang denggan na ti ibagam. Ay namare. Pangaasim man tay sardeng munday tang aramid mo. Ha? Kasanon namaamuan nila kay mo. Ay narigatan. Ay namare, iti kaanong man, saan na amaamuan? Si kakit di mo. Ay namare. Saan mo nga urayin ang mapasamak dayta? Saan pa'y anala daw ti amin tapno agbalbaliw ka? Mare, ay ayatek nila kay ko. Ipatpatag ko. Ngam kastamat lang ti panagayat ko kin ni Anton nga oray lakayan. Anya? Iso apang nga asin, mare. Di mo ko maibagbaga iti oray asino, ha?
Ayo na yun, Dayjay Maria. Talaga din na kaya't ti pabagbagaan. Wan nga rod nana, binagaak ngam, di nakmadenggan. Ay ayatin na kano, jay lakay a sugar daddy na. Ay, tiawanan bain Maria. Saan nga agpampanunaw? Bayam ta kasaritak daw. Wan man nana, bareng da kayo ti denggan na. Kasi mo ti asawa na aluklukon na. Wan nga rod nana, awan apulos ti amo ni Edwin, maipapan iti saan anasaya at nga aramiden na. Ala, bayam doon. Kasaritak daw, numaran na ak Dayjay, ababaay. Nagsapa ka mat, papanam ngay. As usual, kumare. May as usual ka pang alam. Ay namare, kaano maya nga isardeng daytang aramidam. Kat isardeng kuntuan, numatay jay lakay ayat na. Ay ayatak nga ibagbagam mat, pagkukwartaam aiso. Tangiwat mo mat, kumare. Amangan mo da makangag. Amom lang arudan nga agkaiwara ti Marites dito'y lugar tayo. Ay namare, napyapay dagiti Marites. Tamabalinda nga agbalbaliw. Ngam no dayta aramid mo na ito lang mo daytan. Iso ano ka ba ulampay ti agbalbaliw? Agbalbaliw kan, pangaasim. Ay na, agkakapsultak beten Maria. Naimbaglakid din tayo may ka. Ay na, pangasim ka di, honey. Agpapigsa ka. Kasano ak ngay, numapukaw ka. Ay, saan? Saan ka mapukaw, Maria? Agpapigsa ak parakan ka. Rumbang lang Ay. ha. Kaasi ak lakit di, numapukaw ka. Iswa pang nga asim. Agpapigsa ka. Diyak ka ba lang ti agbiag, numapukaw ka. Ay, agyaman na. Kaputan da kalatang agay ayat kanyak. Nga uray lakaya kon. Awan anyaman na. Si kakit di mo. Ay, atan ka. Unay, honey. Ne, itaman pa yakas tatilangan kumare. Tas lada parikot mo ah. Ha? Kuwa mare. Kuwa nga. Ibaga mo, tapno amok. Kuwa nga min. Natayan ni honey loves ko. Anya? Wan kumare. Iso akas taunay aliday kwenta. Ay na, awan nga ruden tisukin ah. Ay, si kakit di mat kumare. Ay na, ti ko namgit ni iso amalidbiday ka, saan aga po tamaladingitan ka it ipupusay na. No di kat pampanunutom nga awanan ti source of income mo. Kasta dayta. Si kamat kumare. Amok dagitan nga style mo. Isong itatanatayan, ay agsapol kan itinasayat at trabaho. Tapno saan adayta, Chinese pichay mo, ti pagin income. Nawatan? Natayan jay lakay asuki ni Maria, mare? Wen, isumati na kuna na kanyang idinaminsan, anara na ak ijetersena. Agin sa sangit nga ron, tawanan ti pagkwartaan na. Anya? Bareng ano agsapol iti panggedannan? Sapay la kumaata kas tamare. No saan nga agsapul manan iti sabali a lalaki. Ay na, maistresak man amang pampanunot iti aramida na dayjay ako marita. Baga amto, bareng denggen na ka.
la, hindi la kay a sugar daddy ni Maria. Isumat ti bagbagana. Dukasta, nagbalbaliw nga roda na. Unaw, adamanan insukat na nga ta. Diyan mo na. Ang sapay la ko maataawan. Sapay la ko matagbalbaliw ti danga. Barang marana bagbaga at tuman. Ay, wen! Barang da kayo ti danggan na. Apay akas tati langam, kumare. Manon alawas din na palabas, manipod pimusay jela kay asukim. Aging gaita, kasla di mo pa'y maaklon. Wan nga rod, mare. Ngam sana bali. Maaklon kung tumat laong. Ay, kat anya nga ita? Saan ka kadipay amapanmang sapol iti panggedam? Mapanak to. Inak to mang sapol ijay ili. Good! Saan kat aday ta? Source of income mo, asaan anasaya at ipampanulutan. Ay, saan mo't, mare? Si kakit di man. Agbalbaliw akong Ay, kat mayat Manggad ka itinasaya ta trabaho, saan aday ta? Wen mare, di ka madanagan. Agtrabaho akto. Ngam saan pa'y nga ita. Tani, mariknak pa'y lang. Tiliday ko. Gapo iti ipupusay day diha ni loves ko. Ay na, kas itinakunak. Ti ipupusay na, kat isumot ti panagbalbaliw mo. Maawatan? Oh, kumare Maria. Anya nga day taimot mo, kasla papelmat. Ay, wen mare. Parikot ko nga rod day to. Ha? Taapay. Wa form day to. Umut-utang ak ngamin iti lending. Pagpuunak ko mangagla ko iti merienda. Apaw, kat nasayaat man ta na panunot mo day ta. Wen mare, anya kalakit din. Nagbalbaliwak meten. Ikarik kada kayo ako kumarek nga aggaggagetak itan. Kunam day ta takderam. Wen mare, ngam day to man ti parikot ko ita. Kasapulan ka no ti valid ID, kan source of income, tapno ma-approvean day to loan ko. Anya? Day talaang ti parikot mo? Ay kat isurat mon aday ta Chinese petchay mo ti source of income mo. Si kakit di mo't mare. Masair mo't tiriknak iti day ta nga ibagbagam. Anya ka mo't dun. Kat, awan nga rod ti source of income mo. Di iso, ti isurat mo. Si kakit di mo't. Di ta ka man langan kumare. Awan mo't nasaya at ama itulong mo kanya. Nay, anya nga day taimot mo, Maria. Lakok day to. Gumatang ka man kit di. Merienda day to. Ha? Aglak-lako kan iti merienda? Won, apay, nakaskas daw aya. Ay, una. Apay, awanan jay source of income mo, nga easy manay. Si kakit di mo't din. Tila ibagbagam. Damdamagit lang, mat. Si kakin di, mat. Di ta ka man laang. Adon nga imbagam, ngam saan ka mo't agumatang itilako. Salbag ka. Siga magayang Maria. Nakaskas daw man. Aglaklako ka matan iti merienda. Wen, ala, gumatang ka man kit di. Taisupay timaksay. Apay awanan di source of income mo. Anya? Ti bagbagak, jay lakay apapapanam iji ilay. Nga ure nagpigsa ti tudaw. Kain papintas ka papintas. Anya? Ayun gayam. Kasla na damag ko idi anatayan. Isumod lagam nga aglaklako ka itan. Gaputa awanan ti paginkamam. Ay na, ibagam laang no gumatang ka itilako kung saan. Saan aday ta ti bagbagam. Nagbalbaliw akon. Kasjay?
Nagbalbaliw kan? Huh, makakitaan ngay mo. Ditang ka man lang. Awan pa'y nasaya at ni ibagam. Salpak ka. Day, apay ngay akas takilang nga Maria. Kasla makaung-unget ka nga aglakla ko itilakaw. Dapat smiling face. Si kakit di mo. Marurudak ka talaga, nana. Taapay. Amin mo din amasabat ko. Tilay bagbagada. No da masabat ko. Lakwak ko maida iti merienda. Sabali mo ti bagbagada. Apay ka no nga aglakla ko nga. Sigod ka numat nga the source of income ko nga easy money. Anya, kasta timbagadakan ka. Awan nga ron, nana. Iso ang marurudak. Awan lakad. Iso timang mangag ko. Ngay na, Maria. Ano sam? Anya ngay nga raw kat inarabid mau. No ide pa'y lakuma naglako kalatan iti merienda. Ngay sa ti source of income mau. Awan kuma ti mangag mo akas tayta. Di ka mapukawan itinamnama. Ipakitam lata ti panagbalbaliw mau. Maumadantaw amang ibagbaga iti kastaken ka. Tandaan am dayta. Ay na mare, anusam no kasta ti panagsasaw dagiti tattao ken ka. That's life. Mare, No di mo ko mainaramid idi, awan ti pakais istoryaam. Mawatam? un mare, maawatak dayta ibagbagam. Ay, amumatan ti tattao. Mapanghusga ako nada, nga uray na saya ti aramidem. No amuda, asan na saya ti aramid mo idi. Ay, talagang iso ti panagkita daken ka. Iso apa nga si Mari? Di mo subyan da as source of income mo. Gets mo? Un mare, maawatang. No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Oh, apay nagunag ti panagsanay mo, si kabakla. Ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya, taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha? Hindi na pa nag-igay inuman, mare. Napanak tumat ngamin nagsayat. Anya ngay ita. Ay, napainom makitikas taunay. Isadyak madla na puutan no anya. No natakaw, ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko. Kat basol mo Daytan tumot gamin agsaysayot ti aramidam. Anya nga ita. Awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti karots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag kong agsapsapol kano ni bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan kano nga mintay sigod a labandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare. Isu ano kayat mo? Mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglaban na. Tauran siya kon.
Wan kumare, ingka katatan tapno makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimaanaw gamin te sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Ti mureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, nana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno ti ibagpaga kanya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag iso a Sabado. Kano kayat mo? Umay kan tumanen inton Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh! Ay, sige, nana, umayak nga umay. O anya, nakasarita mi na ilyang mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana kuan. Ay, makaorno nga akbatlangin itigatang ko iti salbag a cellphone. Ala makitangdan ka. Tapno na igatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mon tumanan. Ay, sanen kumare. Diyak kaya tagdimapan ijay nga inuman. Jak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat? No, si kakit dimet kumare. Ay ngam alaa, uwanan sayat no sayat. Ayos laang. Ngam ti agin dadalos. O, di ba? Katuan. Ay, ako naklata na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga agin dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, dangadaman. Nanay. Abi nga katkatawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulit nga rod lakay. Ni kanu bakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang anaglaba. Ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti dayta. Kat, anya pa'y ngay lakay. Makapaulit Ngamin, idi, kunamlan no saan ang makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngimita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya? Ay, baklang awan makukwarta na. Sayat asayat, ngem awan metgayam pagsayat na ti danga. Ay nabakit, awan bibiyang mo kinkwana. Ngamin, di na ka matbibiyangan. No dayta pa nagkatkatawam, ket napan ka na ginaw, adda ko manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak tamakapaulo mo ngamin. Agbibisin abakla. Agpadadalakin ni pilang ako mare na, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibian. Naggapam ngay. Narabyan ka ba? Kat, di ta igigid atata. Siguro, napan ka man nakimaritis niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, uray narabyanak iti kastaunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibiyangan nyo. Awan bibiyang nyo, nga uray agpat-pat nagak amapan makimarites. Anya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibian. Maminsan pa'y apakibiyangan nyo ti pan nakarabi, talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan kano nagmarmaritis ni Ibiyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat?
Anya ka no tinapan namanin in Marites dayjay nga ibiyang aman nakibiyang? Ay, Kat, asino pa'y kumano saan adata? Duwata ka nung arod, ti bida iti amin nga istoryana. What? Salba ka talaga ti awanan pain? Uwan nga ron. Kat ti may saan damag ko. Kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan na ilyang. Nang runa ti panaglabam. What? Ay sos. Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglabaak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nung nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot pakibiyangan na. Ay sos. At danto aldaw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ti tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak dayjay nga ibiyang. Ay na, napyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwarta. Sana kas kan kuana. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang adda kwarta na. Ay danga talaga. Nakasawak man ako nakon. Oh, adto ititangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman unay-unay, nana. Awan aniyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw iti napanak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adaman ng takawon da. An nadam ngamin Ay, huwag nana. I promise you all. Ang nadak ti cellphone ko agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuwan ako, mare. Apay kapoy. Apaw, sana all brand new, kan branded ko naman. Ayun, Nagbanugak mat. Di ginatang konti kap-kap nakaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamutan tapno saan manen amatakaw. Ay, sus, adula amin na padara nga ibagbagamat ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakitipos ko, kastoy ni, ha? Agdungag ka, Naimbag pa'y, apagrigatak ti kwartak, nga igatang ko iti usar ko. Ngam ti mapanak, agpakod ko diti sa bali, tapno isi mani, kunat. Anya? Nasakit ngamin tinagam ko. Gapoy tinangag ko, iti naminsan pa'y ngal daw. Matamaan ti matamaan. Salbagkit de. Awanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Hey, si kamanay, kitagong ungot ka mo tabagmag na. Apay ni ibiyang. Ha? Siguro, awan dagiyay kamaritis mau. Isungagong ungot ka magmag na. Anya, amoy nga agong ungetak tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan? Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot kaw. Anya. Ha? Manakibiyang kayo Dita ka man langan alakla kayan. Talaga nasakit tinakam ko iti dayja abakla. Inton kon sugudak lang arud ijay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka, takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tila mapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam namin ti post na Sa anak nga interesado na anyaman ti post na bakit? Kan may saan kami a friends.
Biro kam tinagan na takitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no at danagan mo itipos na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay, immature da ya bakla. Awanan bain, no adda ko maparikot na. Ibaga na, saan akas dyan nga ipos na latan. Immature at talaga. Oh, bigbigat pa ilaan, ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bagay. Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Ala, buwisitin nagtakitam. Uray si kapag papasak iti pungtot ka, uray kitam. Anya, sus, mala. Din ka nga rudan. No iso ti pakalag-anan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawidak madamdamat, mabisinak taon. Apay, awan makan ije balay dagiti marites sa padam? Na talagang sakit di ba? Alalalala, ingkan ba kayo? Angaw ko lang mo, chika. Ingkan. Makakatawag man bakla. Kat, anya pa'y laing teraramidam. Ibagamon atap no agkatawa tadua. Ay na, napan kano ni ibiyang ijay ayan dagiti kukumari na. Imbaga na kano nga immature ka. What? Ako, immature. Taabay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo kano iti impose mo iti Facebook, iti na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Maricora. Jakmat kiti sinaludsod iso tinang ibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang. Ho, tagpuno na ang salop. Dapat ng kalusin. Aniya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Siya din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagamtukan ko na no masabat mo. Tapno maikat day tapungtot mo. Talaga, madurab ko talaga day jay. Sana siya ti karkaritan na. Aniya? Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang man nakibiyang. Ha? Oh! Awanan ka itibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Ay, immature talaga, ha? Amang ano kaya't mo ang makakita iti star, madurab ka makitam. Anya? No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan matinabasa mi ti post ko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabaghim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apungtot mo. Ha? Mahawatam ti kayat ko asawan? Anya? Kang mais, puno matin baga kiti post ko sana ya. Ana say-saya ti kwarta ang nagbanogan, ngam ti kwarta ang naalala ang iti panagkayang. Anya? Oh, anya, guilty ka sana ya. Sika ti immature. Sana siya danga, maminsan pa nga adda imarites mo. Ha? Pagdaral ta subsub mo ko naktuman sa pagkababae. Oh, apay akas taunay nga isam mo. Sumusungad ka pa'y laang ang pagatlapayag mo, tanday ta isam mo. Ay nanagaragsakap.
Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Katuan, tinumpak kita na sabat ko. Inikakman iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat? Kat, anya pa'y ngay, barang agnaka ma. Oh, immature nga ibagbaga naman. Iso ati immature, plus guilty ko namon. Inton kwan? Ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko, uray umay da nga agasawa, pag timog tupay ida. Anya? Ay nagungutan? Amamatan kanya kumare, nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao, ang ati aramid na kat imarites na iti sana pod no, ay, makatong paak ko nagtumas. Anya? Tinumpa na ka ni bakla ijay dalan? Punla kay, ay no, balsak to day jay, uray putam. Oh! Usto mo't inaramid di baklakin ka. Anya? Usto laeng tapno agnakam ka. Ken pudno ti imbaganagan ka. No adda immature ka da kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso adayta nga inaramid na kan ka. Pagadalam ko ma. Sardi nga mo, di pan nakimarites mo. No di mo kaya't ama erase day tarupam, gapula ang iti katutong pa. Maawatam bakat. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Among kumari, nadamag ko ang naglako kano ni Nanamilyang iti sabong. Ah, kasta ka de? 20,000 kano tinaglakwan na. Wow, nagdakkel matan. Anya nga taasabong tiinla ko na. Jak amo, adumat a klase ti sabong amula ni Nanamilyang. Bilibak at talaga iti daydi abakat. Uray baketan, naggagatlat ta nga agmulmula. Ay, awan pa pa namin ton bigat. Pasyaran taman ni Nanamilyang. Kitaan tadag iti mula na asabong. Katun awan met papanak inton bigat. Mapantang kumare. O sige, dagasan ka iti balayon. Amuyo ka dinana? Bilib kami man kada kayo. Una na. Ngamin, oray kasta ti edad yon. Agmulmula kay latta iti sabong. Wan, jak nga bin kayat ti agtugtugaw latta. Kayat ko ang ma-exercise ti bagay. Iso aday ito isabong ko latta ti as-asikaswag iti inaldaw. Kasta ka dinana? Ay na, naimbagpay kada kayo. Napigsa kay latang agmula iti sabong. Wan iso ka pa ay mapaglakwak. Balbaluna ang nagiti apaw. Ay, kasta? Ay, wan gayam. Ang mga numabalinti dumawat, iti maimula asabong. Ay katwan apekit din asaan. Ikan kayaw. Kan ikan kayo matan iti fertilizer. Tapno adda may apply yaw. Iti kasta. Ad-adda alumangtaw. Ay na, agyaman kami unay, nana. Agyaman kami unay. Ay wow! Nagpintas mo tanda ito inmulam asabong, kumare. Ayun, kumare.
Dinawat mi day ta ijay ayan ni Nana Milyang. Kasta ka di? Asino ti kadwam anapan? Ni bakla, iso adwa kami nga inikkan na. Kasta? Kasla kasta diay sabong nga inla ko na idinapan alawas. Diay ngay naka 20K ni Nana Milyang. Ha? Inak sakit di mo't dumawat Ikanak nga ta. Ay katwa na, saan mo't anaimot ni Nana Milyang kat? O kita inikanda kami pa'y iti fertilizer nga i-apply me. Kasta? Ay, inak man mo't nga rod ijay balayda. Dumawat man mo't. Katwa na, kumare. Tapno agmulat ay amin. Nay, papanam ba kahit? Mapanak man ijay ni Nana Milyang lakay. Anya ti papanam ijay? Inak dumawat iti imulak asabong. Sabaw. Wan, kasla tay sabong nga inla ko na nga idinapan alawas. Nagngina ka kat. Napan nga rod nagdawat da kumari dina kan bakla. Ngam dinak mo't inayaban. Ha? Talaga mo't tay jay adinaan niya. Napagsayaatan, di na pa'y iyawis. Nakitak itay ti imula na iti arubayan da. Di pa'y laaglaylay dagiti mula na. Bakit? Nasakit tinakam ko, lakay. Kaputa sa andak nga inawis, idinapanda. Apay nga agsakit tinagam mo. Kit mapangkalang aruday. Ay, sa balilat ta ti panangawis da kanyak no bilang laeng. Anya, dumawat kamot iti sabawng pilaeng. Wan ko manana. Imulak man mat. Barang agbyag kat addan tumot ilakok. Ay katwan dakkel mo't akatulungan, no bilang napintas tao, kat mailakaw. Kasta ka din, nana. Padawatan nakmat na iti fertilizer. Tikas iti intadyo kada kumari di na kan bakla. Ha, ay won piling, ikan kamot, di ka madanagan, saan abali ta adumot. Naggapupay ngamin dagiti fertilizer nga us-usarak ijay abroad. Impaw itjay anak kaw. Ay na, agyaman ak unay ha. Adamot aramatak iti imulak asabong. Sabong betimot mo pilay. Wan tata, sabong kan abono. Nangalaam kay. Ijay man ay ni Nana Milyang tata. Napanak mo't di mawat Naimbag lang nga imulak ijay arubayan mi. Ay ikaw na. Ay, kasta mo jay sabong anangina iji ilay. Nang runa ka umadanen ti pista tinatay. Wan tata, Paduam. Tapno mapadasam ti aglakaw kas kanimilyang. wan, masiguradok. Nalaingak mo't kat nga agmula. Saan akas kinidina? Abasta intugkal na latan iti daga. Anya? Wan, iso ama siguradok anapimpintas to ito imulak ngam timula da adwa kini bakla. No kasano kalaad da? Nalalaad mo't man ang timula da. Ha! Nay, talaga pinaypaisom mo tinapandimawat iti sabong bakit? Aywan alakay napanak at talaga. Kita mo, adda sabong, adda pa'y abono. Nasingpot at talaga ni Nana Milyang kat. Kit imulam nga ro din Ay kat, pag inanaanak pa'y mo't unay kan aya. Kasangsangpot ko pa'y laeng, pagmulaan na kon. Kit ibabad mo pa lang nga ro tinalamis adanom dahita imit mo asabaw. Tapno san amalaylay. Ay unay kan, aramidak matkat, nga makauray ka kumalakay. Jack pa'y nakaina na. Mala nga ro, agina na ka pa. Nay, nakapulis ka mo, bakit? Papanam ngay manay. Mapanak man ija ayan da bakla. Ha? Nagdaga nga mapan ka ijay. Wan, mapan ko man kitaan di sabong nga inmula na. No, mayat mo't laeng. Anya?
Amangan kit dimat no nalaylay. Ha, nalaylay nga ibagbagam may. Kun nalaylay akas lamot laeng iti mabagbagi na. Bakla nga rod. Hoy, tangiwa mo man piling. Inton kwan, adana kangag. Kat, pudnumat. Anya? Malain na kun lakay. Inak kitaan ti mula ni bakla asabong. No nagungar mo't laeng. Nay, apay nga akastoy mo tanti itsuraan dagito inmulam asabong bakla. Apay aya? Kasla aglaylay damot. Sibugamot ngamin Ay, unay kan. Sibugak inton malam. Alangan asibugak ita ket nakapigpig sa tiinit. Malaylay Ha? Ay, si kaki dimet. Agi suro ka lang arudan. Alanganan pay. Umay kanto iji balay. Pasyaram tumot ati sabong nga inmulak. Kitaem, adayo anapimpintas ngam ti inmulam. Anya? Wan, pudno ti ibagbagak. Ure agpinnos tata Adayo anapimpintas ti mulak kunak tumat. Uray ti mula ni Dina. Aho? Awan Awan dagita mulayo kumpara iti mulak. Ay na, nagpintas mata. Dito yung sabong mo, Mare. Ay, katwan na, Mare. Apay, diyan mo lang. Maditirumat na. Aglaylay mo. Gagangay na ata kaimulmulan. Si kakit di mo. Ay, saan? Aglaylay. Amom no apay. Gaputa imay ni piling iji balay. Tinanawa na ti mula. Iso akas jay aglaylay. Ha? Amom mo ti panagmatmata dahi jay piling. Nagtadan. Amin amulagatan na. Animal. Wanumula. Ay, matay. Anya? Puno ti bagbagak. Natadam ti mata kandila dahi a babae. Ay, no nasiputak lakaw maitay nga umay. Sumungsungad pa'y lakumakit pinasublikon. Anya? Kastoy ti insuro ni Nana Milyang aramidan. I-apply ti fertilizer. San ka di? Ay, wan. Kanawan kano iti danom. Ken isibog iti mula. Ken saan kano unay nga ado ti isibog. Ti tunggal puon. Wen, kumare. Matanda anak pa'y madag iti imbilin ng aramidan. Nang runa iti panagsibog. Nang runa pa'y kat sensitive day ta amula. Wen nga rod. Iso ang masapul nga annadan itikas na unay. Wan! Alwadan at talaga. Tanangina. Ay, barang no ad-adda pa'y apumintas. Jay sabong ko. Sibugak mo't iti fertilizer. Pumintas dayjay kumare. Di ka kadi madanagan. Naaywan ka mo ka. Iso nga amok asaan mo abay-bayan. Nay. Anya ka din dahi tangar aramidan ba nga? Makitkitam lang nga rudan nga abunwak da ito'y mulak asabong. Saludsudam pay lang. Kas kalago uyong. Anya? Abunwak tapno at adapay alumang to. Iti kasta, umunaak nga aglako iti sabong ko. Ngam dadina kan tigayem na alaad abakla. Ha? Ngam, aguray ka man. Kunak man no kanawam pay dahi tayo iti danaw. Santo isibaw. Isumot na isura dito packaging na. Wan, iso isurat. Kan isumot laang ti insuro ni Nana Milyang. Ngam iso nga rod ti amok apagsaya atan ti mulak. Anya? Wan lakay, iso akastoy nalatan. Ikargak dito'y puon ti mulak asabong. Kalpasan na, si bugak tumatan iti danom. Aya. Uray po utam. Napimpintas turay ti mulak ngam dagiti mulada. Ngamen, naidumduma ti panag-abunok. Puutam to. Nasaya at nasabat ka, pilay. Nana,
Kumusta mo ten nga itimulam asabaw? Nalalang tuda ka dain. Ha? Aywan anana, naglalang tuda. Kasla kanyak man lang ha? Kasla apagukrad asabong ko naman. Anya, Angaw ko lang nana. Ngamuan, nalalang to timula kon. Kinapudno na, nagaplayak iti abono iti kalman. kasta. Ay kat nasaya at tapno ad dapay alumang tao. Wan nana, iso na laang, tasaan ko akinanaw iti danom jay abono. Inkargak lata iti puon timula. Nay, apay ngay adi mo sinurot ti imbagaken ka. Ay kat, unique procedure mat anana. Amok ngamin, anapimpintas ti panaglang to dagiti mulak asabong iti kasjay nga inaramid ko. Anya, si kamot gayam, kumare piling. Wan mare, Itaman pa'y asim marungkar ka dito balay. wan mare. Kita kumamot no kumusta mo tan dagiti mulam asabong. Ay katuan ako mare. Anong pang-asim di mo kumamot uyawan ti mulak. Amok analalang to dagiti mulam. Saan mat mare? Si kakit dimot? Umay ka, mapanta ijay likod. Ijay ngamin tinagmulaak iti sabong. Satan to ag merienda inton madamdama. O sige, mare. Anya ti kunam, kumare? Saan mo at tinunaw di abono iti danong? Saanan kumare? Rekta nga inkargak iti puon timula. Ngam adala tamot measurements na Kasta ka di? Saan nga ta madadaal di mulam, kumare? Ay saan mare? Anya madadaal mo't nga ibagbagam? Unique procedure dayjay. Na idumduma kunaman. Anya? Adala tamot originality ama ko na. Isu akitaan to. Napimpintas timulak ngam timula yo kinibakla. Apay nga akastoy mo tan lang nga dagiti mulak. Apay mas daw ka, kasta tila nga nagitimulan, bakay? Mas daw ka, gapot agkal ka lang nga kayon. Ha? Kita manday talangam, kas kalanaksay, kas lamay la dagitimulam ha. Ha? Dayta, ti maganap ti agpakalay nga kasking ka. Lakay. Nagkunang amin nga, ikargam latan iti puon na dagita si bubukol nga abuno ha. Nga ora insuro da magkingkat, ti husto a procedure. Kwa. Anya ti amom, pagsayatan dagiti mulam, ti naramid mo. Impaturay mo nga minti ugalim nga agpakalaing, bakit? Anya nga ita, matayan dagiti mulam. Nalaylay da amin ay. Kita mangrugi pa yan, amaksay. Lakay. Amom nga men, bakit? Nagpudot ti panawan. Sakit, nagabuno ka. Kit napudot mo lang ti abuno. Naimbag kumamot da distansya day ta abuno, di ta mulam. Ngam awan mo. Ay, talaga nga pisok-pisok mulatan di ta ayan ti puon na. Ay, kit maksit talaga Kas kalaobi nga kaya na, di kag pampanunot. Kunam lang no, laing mo. Ngam bongog mo. Ha? Maawatam ti bongog. Bakay? Saan? Agpakalaing ti kaya nasaway. Aglakon tunda di na ken bakla iti mula da asabaw. Ngam si ka, nga, may, agpakalaing ka, piling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Bakit? Apay daytoy? Nay, anya dayta?
Huwag tineng krim daytoy. Amom ti usar na. Kag ibagam tajak mo't amaw. Pagpapudaw iti kilikilay. Asino ti agus usar? Ne, itala ang makakita ak iti kasta. Apay adamagam kanya. Hey, Fausto! Yes, Daddy? Anya, yes, dati? Ay, apay, tatang. Asino ti makin kukway ti daytoy? Ay, ala. Di pampapudaw iti kilikili. Apay nga dati iti kusina. Bakla kan sa talaga. Ni tatang na ya. Lalaki Abay nga ron nga agus usar ka iti kastawi. Masikuranak dito nakangisngisit a kilikili. Iso nga agus usarak iti kasta. Dagir saya. Tatang, dahi ta kilikilim. Ta sobra tingisit na. Agway tining krim kamat. Kaya't ko gagbali na soldado ni Fausto. Taday tati arapaap ko, ajak na tungpal. Kahit mapilit mo nga raw no saan namot akayat tag soldado. Isugaro na sursurwak ngagbali na malalaki ay. Talaw ti manong na. Isuda ko at ipinagsoldado. Saan nga raw, ta nagsapat amat anang asawa, nagiti awanan bain. Ada ka anang itara iti babae, aging gaita, saan na nagpagpakita. Apay aya alagi pampayla ang dagita nga anak mo. Nasakit tinahim ka, itaalim ba kay kimbimbakitan, saan dataman lang nga malagayip nga umay pasyaran mait. Ay, isungarod nga da ni Fausto aburidat nga anak ta, iso ti kadwata. Agsuldadaw ni Fausto, itakder na ti pulitaya. Mbala, maturog tan, dainton bigat, ibaon ko amapan agaradaw, ikitaltalaw. Saan mo akadwaan? Ay saan, tapno masursuro na ti agtrabaho, itinadagsag. Pagkatam di aradaw, Bagbagkatak mo ta. sana kasta, ibalay mau iti abagam. Ay, maperdi mo ti poise ko, Daddy. Dede. Talaga pagpungpungtutan at madain. Uwanan, mapana ko nagarado. Ungat ka nga ungat. Lepasam nga aradwan abay. Sa dino ti papanam, Fausto? Tumal na ka man na mga awag kanya kiti Fausto. Faiti kaya kung ayawag mo kanya. Fe, nagan tinag-sexy, kan napintas a babae. Kat, kastak mo ta talaga. Napintas kan sexy as Serena. Ay nga maguray ka man. Lakwan ka iti whitening cream. Whitening cream? Ano kay dayta? Siyempre, pampapudaw mo Mabali na pang rupa, kan pang kilikili. Mayat ka ti daytoy? Kita am ti kilikili ka. Oo. Pimudaw. Ay, bongga! Yung kilikili mo, nagpudaw. Siyempre, pimudaw to ba ito kilikilik? Dahil tantulagi di rupa mo. Padasak man? Mangalakan Lakwang madagiti gagayim mo. At ang komisyon mo. Negosyante ka talaga. Ay, katuan Ay, wan gayam. At akadiyam amom akayat na ti agpapukis. Agpakulot. Kan nagpamanicure. Kan pedicure. Ha? Taapay? Urno ng ida ijay plaza. Kasyak ti beautician da. Kasano a beautician? Kad nakabaklay ka mo't iti arado. Kan adapay guy-guyo, dam anwang. Bay amon. Ayam, no adati amom analay nga agarado. Ibagam, tatangda na ida. Manong, aradum day tataltalo ni tatang ko, tatangdanan ka. Una, day talaga yan. Tasyak, mapanak agpukis ken agkulot ije plaza. Tapno day tangdan ko. Pukisan naktuman magaya, mading. Ay, libren ton ti pukis mo na malpas ka nga agarado. Day taman ti kayat ko king ka, ading. Alang arudan, Yung kanagarado iti kasta, malpas mo iti agmalam. Ni Fausto ka di daytan.
Wan anti, iso dayta. Jay kay ayam ko ngay idi. Kundi make up matan. Nasingput anti. Managtulong ka dagiti naganak na. Dagiti kaya tatagpapuki, sumay kayon. Agpila kayo matan. Dagiti agpamanicure, ka nagpapedicure. Dagiti agpakulot. Ala, dito yung umay kayon. Sige na, ala, dito na. O anti, anya ti paaramid mo? Lamay kayon. Agpapukisak lang kuma. Ingkan ang makipila, anti. Kabaalan na ka di apukisan? Kabaalan na, anti. Kunaken ka lakay. Malpas ni Fausto ti panagarado na. Talaga nagakita. Si kanto mo nga main. Kanayon ka nga agdwadwa iti kabailan di buridak ta. Anay, aguray ka man. Asido nga dito subungad. Nalpasa ko na nagarado. Ha? Sika tinagaradaw. Nene. Napanan ngayon ni Fausto. Apay, di yun nakita. At da Ijay Plaza. Plaza. Anya nga iter aramiden na ijay plaza. Mapanyo kitain na. Aguray ka man. Abaya sika tinagaradaw. Tangdanan nak ni Fausto ang anak yo. Saan na kanong amin ang masangot ti agarado? Aniya? Ay na, diyak samot mapas amin ama serbisyuan dagiti atat tao nakadudamat. Ay na, Kasano itan, Faye? ay inton bigat manen Usaran da kanon da kapitan da ti plaza inton bigat. Rumbang namin nga adda parlor mo. Ay na, saan ko pa yung kabailan ti agi patagdari ti padlon? Isuti ka sa pulan. Bay am tayo nungak pa eh. Oh, Faye, datatangkan nanang mo oh. Ha? Ay na, apay nga may da dito eh. Nakita dan ti ar-aramidon dito. Adumat gayam ti mabirukam no agbalin ka a beautician anak ko. Nanang, adan pagbayad iti kuryente. Ay lakay! Makabayad tayo iti kuryentay! Ijay daduma, pagpalengkim nanang. Lakay! Anya ti kayat mo agatangak asidaan, mapanak agpalingke inton bigat! Ay, nanang, anya ti aramidin ni tatang. Bayam, agkabawsan. Aywan kayan. Oh, Nay, apay nga inyawatan nakpay laang iti kwarta. igatang iti agas ni tatang. San ka di nga agpilay-pilay manan talimtag dagiti sakan na. Jay rayuman na. Igatanga mo iti agas na. Iti kasta, saan ako nakuskusilapan? Intadmat laang ni Fausto, jitangdan mo anagaradaw. Inted na mo, itnana. Kunak no awan kwarta day jay abakla. Nalaing adumiskarte ni Fausto, nana. San ama ibusan iti kwarta? Tado ti amuna pagbirukan. Uwang nga raw. Isaw tinang pukis kanyak. Kitain niyo man? Damag ko nga iso kano timang tultulong kadagiti naganak na. Wow, talaga nga isaw, nana. Dagiti kakabsat na, nagasawa da adagos. Kat pulos asaan da maikan titulong, dagiti naganak da. Iso aswerte da kani Fausto, nana. Bagay, anya ti sidaan tayaw. Nang tiliwak iti manok, iso ti sidaan tayaw. Isukat nga agbalbalin na bakla ni Fausto. Takanayo na manok ti pasidamkan ko na. Anya ngay kumatipakainaigan day ta sidaan a manok iti kinataon na. Iso matinangag ko nga ibagbagada.
Isukano nga adu ti bakla ita. Gapaw ta kanayon ti panagsidada iti karne ti manaw. Mamati ka mo. Pagsidam iti bulbulong ni Faustaw. Tapno saan nga agbali na bakla. Apay matabulbulaw. Kauna, makita kitno ada dito'y balay. Nang runa no kasasaw. Agin lalalaki man. Agam idi nakita kiti plaza. No agraw, kasla bakla. Nanggagkupay, ti panagsauna, bakla. Ha! Baklan sa talaga. Nagaduti nag-order iti whitening cream nga impalakom kanya. Ha? Ay, buwangga. Mayat ka no ngamin. Ay, amukon, mapantagala ijay ili iti ado nga ilakom. Bumaknang tan samot tan adi na oras. Ay, bonggang bongga. Faustaw! Hala, nakaring ni tatang ko. Nangagnatan siya. Ako ngat? Amo matan tilakay. Ay, agawid akon. Basta dyan nagsaritaan ta ah. Ay, wen, mapantan to gumulpi. Bakla kan samaten Faustaw. Nagkunamat kan ka. Lalaki ak tatang. Isungarod ako na kininanang mau. Asaan nakaunay apagsidsidaan iti karni ti manaw. Kaisun samet ti pagbalbali na mabakla. Sikakid diya tatang. Di ka unay agsida iti karne ti baboy. Uno saan iti baka. Taiso ti mang pa-high blood kan ka. Lagi din ni tatang kun ayaw. Kaano nagtumanan apukisan, Faustaw? Ay, wanan niya. Atid dugmanan day tabuok mo. Ornongan na kami manan ah. Tamayat ti panagpukpukis mo. Ay, nakasapulan tayo ti parlor, nana. Kat iji balay yung aminan ah. Ay saan mahiblad ni tatang ko. Rumba nga awatan na akasta ti kinataom. Kanya nga'y kumati dakas na. Saan ka makaawat bakit? Kuna ka mapanak makimiting ka nagitipada ka mandalaon. Aya, meeting gayam ti bagbagam. Dan sa matultulang maun. Gagaangay ti bakit ah. No aday bagbagak, saan mo ang maawatan? Warning ka makimiting. Ibagam kini Faustaw, ta sana pumampanaw dito balay. Taamangan numa out of balance ka manan, kat matumba ka, malah mapanakaw. Ay, Ay, nanang? Ay napana ni tatang nanang. Wan, mapan ka no makimiting. Mayat nga rod. Ay, abak dagiti mayat nga agpapintas dito'y balay. Dito'y ko ida papintasan. Ay sus, amangan no masangputan ida ni tatang mo. Bayam nga agreklamo nanang. Kwarta day to yan. Apan ka man nagpapukis kin ni Fausto, nana. Wan, di ta kano balay dati parlor nakat. Ala, sumaruno aktong agpapukis. Kat ay abam tumutin ani bakit mo? Ay, wala niya. Nabayag kay, ngagberbirok iti manicurista ni bakay. Nalaeng ni Fausto nga agmanik yaw. Ay, sakman pa iti umuna. Ay, mabiglaan. First come, first serve. Saan kayo magtitinuron? Apay, awan ay ati paglistaan nga meng. Ay, wala niya.
Ay na, nalipatak matan. Ay, kasapulan tayo taglista. Ay, mabitlaan. Taawag at tigayam ko. Sakti mo na ha. Mabitlaan nga. Mabitlaan. Saan kayo magsasawa? Aday tagriring ang phone ko. Hello, Faye. Ay na, friend. Umay ka man dito'y balay. Itamit lang. Madam haakpay nga agilakla ko iti whitening cream. Ay ala, umay kakit din. Kasapulang titulong mo. Sweldoan ka. Nay, ay si mapaspasamak dito balay. Ay ikwa lakay. Ay, apay asaram di pagnaak. Ay ikwa, madama ngamin nga agtrab-trabaho ni Fausto. Kinopupukis mait. Adupay ti agururay ang mapukisan. Ay, inaramid na naparlor na ito'y balay. At tanto kwarta tayo lakay. Saan ka di nga isuti ka sa pulan? Kwarta. Ewan Ay na, saan ka nga agurut lakay? Awatem latan akas tati kinataon ni Fausto nga anak ta. Ang laki kain. Tibay anak ko akayat kung apagsoldaduan, kinagbali na bakla. Alain dak mamut karpintero yo, tata. Amam ka karpintero? Amok mo tata, nagadalak mait. Ay, ikwa. Ay, nabagag tupay ni Fausto. No kaya't na ti agnayo ni ti karpintero. Ay, ikwa gamin baraw. Iso ti manggas gastos iti amin. Dito pa nagpatarimaan dito'y balay, gastos na amin. Isugay ang taggas-gastos. Ewan, napan ngamin ijay may sa aparlor na kahit. Ay na, nagbit ang nagprogreso iti biyag ni Fausto tata. At dan branch iti parlor na. Iso ang makapaaramid pa yan iti dakkel abalay na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.